В первую очередь отключить интернет и привлечь молодежь, интересующей для них информацией. Рецепты, мода. Я особо не читаю газеты, там, журналы, не читаю. Менімчесіне bizim Қырым татар халқымызден көйлерде, соқақларда бөле бір субет кечірмек керек, бөле бір суал сорамақ керек. Сіз насын газетамызны көресіңіз, насын яңылықлар көрсетмеге істер едіңіз, нелеріні білмекке істер едіңіз бұл газета сайфаларында, насын экскіліктер бар. Ончын мерақлы олса, евде ана-бабалар çalışsa, менімчесіне тиражын бөлек көтермеге мүмкін олар деп düşünем. Doğrusunu yazsalar, подписываться etedi adamlar, yazıladı. Yalan yazsalar, birevin etmeydi. Men özüm doğrusunu aytqanda Qırım gazetasını alaman. Yıldız jurnalını, onlar bek doğru bizim halkın meselesini açarlar. Men 6-7 yıl Голос Крыма alaydım. Bu yılı yazmadım. Потому что onlar gençler endi. Onlar başka türlü aytıp başladılar. Gazetanın jurnalını alamız Kırım. Son balların jurnallarını alamız. Begenemiz armançık. Begenemiz. Gazeta Kırım hepsini okup olmayım. Men begenem o gazetаны. Hakiki doğrusunu yazalar. Газета Kırım son. Анда hayırlaylar sonda. Men begenem от корочки до корочки яхшы газета, пек яхшы газета. Я бы, наверное, полностью исключила политику и сделала бы больше интересных статей для молодежи. Ну, такие как мода, какие-то, не знаю, может быть, про актеров, что-то интересное, кулинария.